Nā, kei te whakai te tūmua ki o Aotearoa tuatahi a Winston Peters, a rāua ko te toi hau o te runanga o Ngaitahu, a Mark Solomon, he raru nui kei te haere ake i te pire takutai moana hou, kei a Roy Hana Nuri tēnei pūrongo. Kei te puku te rai o te tūmua ki o Aotearoa tuatahi, tētihi o ngā kai tito i te pire takutai moana o mua. Well, it's a total shambles and it's a serious breach of commitments made by both the National Party and the Maori Party. Ko te whakapaia ētihi, kei te kōkiri poka noa te kāwanatanga i te pire, hei whakataha i aia ki rā haki i mua i te kōwhiringa pōti o te motu. I think the protest has been a good one and we've done our job to the best of our abilities. Engari, e ai ki te kai whakahaere o te runanga o Ngaitahu a Mark Solomon. We're disappointed that they've, in the main, pushed it through unchanged. Disappointed would be the proper word to use in all aspects around what's happened. Aha koa ngā tono a Ngaitahu kia whakangāwari ake te whare pāremata i ngā whakamātautau mō ngā iwi auware ake. It has been the view of all the iwi that we do not want to go to court. What we hoped to achieve was an honourable resolution to the issue which settled it for all peoples within New Zealand. Engari, me whai wāhi ngā tāngata e tika ana ki roto i tēnei tau patu-patu, hei tā Winston Peters. And bear in mind, it's the coastal Maori who matter here, not someone inland with no coastal rights, who seems to be the people usually on television speaking about something they've got no rights to in the first place. Let's see if we can get back into Parliament first before we start wondering over issues like that. Hei tā Winston Peters anō, kua huri tuara te Pāti Māori ki ana kai tautoko, kua huri tuara hoki ana hinara ki tāna, ko tahi noe ho te rongoa mō Aotearoa. You name it, we've done it. That's our record. But you see, these people are like used car salesmen. A lot of pre-sales talk, no after-sales service. Hei te marama o painga whāwha whakamana hi ai te pire takutai moana hou. Roy Hana Nuri, Te Karere.